بله تماشاوان هجا هر لسر شر رقای و بجداربونا پیده دوی شریده امی بچن بریتانیا لگل اندام کمیتا سیاسی پارتیا یکتی کرد سوریه برای زارا صالح ماموسته زارا دمات باش به ماموسته بجداربونا پیده دی شر رقای دکو او دی بیجاوی بجدار ببه به گرانتی گاوه که درسته لگوری نریناته بله يعني هلبت ابشري رقاي باوريا بدا وي الجور اشتون جيغوتيا شنكارت اي وزيري بريطانيا امريكي بيجي اللي هلبت اب روسيا اشتري رقاي ودس بي لكن يزيك جبر البجاردن الامريكي اللي بجداربونا هلبت بجداربونا بيدي يعني جهاز سوريا ديمقراط في شريده باوريا بدا وكا كرد قوام عليكي نتويل ميزن تا برجون دي ما تدنين وكا ندا فرق كرديا يا دوا اگر ت سوز يعني جارانتي نبن جبو كردا اگر همبري وينا كاربن برنگا كي شويك السياسي فرمي ما في كردا بين جسباندن وكا كردستان سوريا ويشاخي ت سود مين جو امهرن برفانيه ينجي رقاي رزقار بكن داعش جبرجو نا اوبوزيسيونال سوري خوازيكو كرد هرنودي وش خبري داعش دور دي وتركي جي ناخواز يعني اب مثلا باوديام ده بريارك جركا هادي برياري بربرسياري بستنج برجو اف كورتي لو كشتن يعني تاني شهيد كرم لودي حمو زاروي كردانا يعني ملكو مالي تادي لو بيجي افهموا شهيدين منهم يعني بارتيا منهم جبروا خوينا كرداتي رجاندن جركا همبري قليل كي ماي فدراليه كسربخوبي يعني دولتك سربخوبي جبو كردا باشه ماموسته زارا یعنی ترکیه دویجه برای پیده بجدار نبه و پیده جی دویجه برای ترکیه بجدار نبه دوی شریده لگوری نریناته و کی جوان هر دو آلیان دشره کنترل کنه رقایده بجدار به ترکیه یا پیده یا هر دو بله شخوا پرس براستی هی نهاتی چاره سر کرن جالی کی و یعنی هزه سوریا دموکرات گوتن بو ما دوز کریج امریکا و امریکانی بجدار بن لعلی دنجی ترکیه جی برن شبکه فرمی را گهاند بو ما بامریکا را اف پرس چاره سر کریا و پیده بجدار نبی امریکانی بجدار بن اف یک شرطی وایا یا راست و اف شري رقاي هن بيفجوا دفتو بوي ديش برجو بجارتين امريكا اختياري دس بكن يعني اف شريها شو بك في صالة نودا امريكا براستي سياستا يا لواز يا اوباما وخست في ما هذا ويدا هنا كي سركفتنا بك دواري دروني دا يعني سياستا خذها وجبو بروباغندا بجارتين جبوي بارتيا ديمقراط جبوي هيلاري كلينتون هناكي دنقابيني اف ويكج ارمان جوينغو شري مسلز لز ليكر ودس بيكر زود دبرجي ام بينن او قال لك دا خفل سر شري رقا اللي او بخار براستي شري رقا دس بين نبي جبرجو الو زيادنا برا تركيا بجدارنا بيدي هين شار سر نبوه باشه ماموسته زارا يعني الجوري خوندنا تو امريكا بشتوانيا كيجان آلي بك پیاده یان ترکیه باوریا مده امریکا خوشک دزانه گو ایرو هزین سوریا دموکرات پیاده پروژه و دجی شری داعش خوشک بری ودبه و به هم برجی تشتکی جوان ناخوازه افنا هنا کی جهه راحتیه الجم امریکا و امریکا بری دمک نزیک جی گواد گو ازی چکان سلاح جی بدما هزین سوریا دموکرات افیاک یاد دوا تركيا جي يعني خبط خوازي بازار بكيف امريكا جبر ايرو تركيا درباس بنابي مرتلا فراتي درباس بسوري بوا او خوازي ارتشا سوريا ازاد او كاري رابيان هيزن عربي بالبوزيشن عربي كاربن درباسي رقايبن باوريا مدى وامريكا الجارسريكي بقر هي جو هيزه جو بيدي بمني وكا فاكتور كي جرينج سركا جو هنا احتان ها باوريا بيتي اللي برجو تركيا هنا كي اجنده من تايبت هنا وبهتر باوريا مدوي وهذا سورة المقدمة من لبوي دريكي جوي كي ببين امجي بريار هنا كي ويب ميني جداي
دیاستا یا کلینتون جا یا جی ترامپ و هکر ترامپ سرکت باوریان دوی بهارتن بنگرین چه بن دروشا سوری ده بلکه اف مثلا رقای جی به بهارتن يعني وی گلک تشتن بین بهارتن تبعی انجام بجارتن امریکی. بله اندام کمیته سیاسی پارتیا یکتی کرد سوریه برای زارا صالح جبریتانیا تلگلمه بو گلک اسپاس لسر تولیبوناته.